Yes, twizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye, tukubwira ko turakanda subscribe kandi akamenyetso k'umutuku kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona izindi video zitandukanye utasanga handi nandi makuru yihuse. Inkuru ibabaje iravuga ko polisi y'u Rwanda itangaza ko umuhanzi Kizito Mihigo wari ufungiye kuri station ya polisi i Remera bamusanze yihahuye yapfuye. Itangazo rya polisi y'u Rwanda riravuga ko mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere ahagana saa 11 aribwo basanze Kizito Mihigo y'imyaka 38 yiyahuye. Polisi ivuga ko kuva tariki ya 15 na 16 Gashyantare Kizito Mihigo yari yasuwe nabo mu muryango we ndetse n'abamuhagarariye mu mategeko. Iri tangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CIP John Bosco Kabera ntirivuga icyo Kizito yiyahuje, gusa hahise ngo hatangira iperereza ngo bamenye icyatumye uyu muhanzi yiyambura ubuzima. Kizito Mihigo wigeze gukatirwa imyaka 10 kubera ibyaha birimo kugambirira kugirira nabi Perezida Paul Kagame. Muri 2018 yari yahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika asohoka muri gereza atarangije igihano. Mu cyumweru gishize yari yafatiwe ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi ngo hagerageza kwambuka umupaka, ndetse byari byabanje kuvugwa ko yashakaga kujya kwifatanya n'imitwe ihungabanya umutekano w'u Rwanda. Niba yatangaje ko Kizito Mihigo akekwaho icyaha cyo kwambuka umupaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko agamije kujya kwifatanya n'imitwe y'iterabwoba irwanya igihugu ndetse n'icyaha cya ruswa. Iperereza ngo ryahise ritangira kuri ibi byaha akekwaho kugira ngo dosiye ye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Ubu yarafungiye kuri station ya polisi i Remera akurikiranweho icyaha cyo kwambuka umupaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko no gutanga ruswa. Nyakwigendera akunze guhanga indirimbo zinakoreshwa muri Kiliziya Gatolika. Icyo gihe agisohoka muri gereza yari yashyize hanze indirimbo igira iti aho kuguhomba yaguhombya. Kizito Mihigo uyu nkuko twakomeje kubigarukaho n'umwe mu bagororwa bari barahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu bubasha biherwa n'amategeko. Icyo gihe Perezida Paul Kagame yakuriyeho Kizito Mihigo na Ingabire Umuhoza Victoire hamwe n'abandi bagororwa bagera ku 2238 ibihano by'igifungo bari basigaje. Byatangajwe mu itangazo icyo gihe ry'inama y'abaminisitiri yashyize ahagaragara ku mugoroba wo kuwa 14 Nzeri 2018 nyuma y'imyanzuro yafatiwe mu nama yari iyobowe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Iyi nama kandi icyo gihe yanemeje ko abagororwa bose uko ari 2240 bari bujuje ibiteganywa n'amategeko. Kizito Mihigo na Ingabire Victoire ndetse n'abagenzi be bakaba barasabye imbabazi muri Kamena 2018. Ku ruhande rwa Kizito Mihigo iyi nkuru yasaga nkaho itatunguranye yo guhabwa imbabazi kuko hari hashize iminsi 4 gusa asheshe ubujurire yari yagejeje mu rukiko rw'ikirenga ku myaka yakatiwe. Mu bisobanuro icyo gihe Mukamusoni Antoinette wamwunganiraga mu mategeko yatanze yavuze ko ngo Kizito Mihigo yasanze ibyo ajurira nta gaciro bifite ahitamo kuburana. Gusa ababikurikiranira hafi bari batangiye guhwihwisa ko icyo gihe Kizito yaba yararetse ubwo bujurire kuko yaramaze gufungwa imyaka imwemerera guhabwa imbabazi. Ngayo nguko tumwifurize iruhuko ridashira, tukubwira ko nawe turakanda subscribe kandi akamenyetso k'umutuku kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi ndetse n'andi makuru agezweho utakura ahandi. Nawe utarakanda subscribe kanda ko kamenyetso k'umutuku kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.